zithi Walkerville Mountain City sesiphakathi esikhetho Professor Kingman Namune bafowethu Channel 157 Moja Love ngwana wathwenya ya sizobona usisinompumelelo usisinompumelelo siso sitabalazelayo yathunga bafowethu une problem umntwana una 13 between 13 and 14 lo mntwana lo unokunyamala labo ma 2 months nini yokugoga yohlala khona enze something ngwana wathwenya uyagalavanda all right asikenene ngaphakathi sizwe ukuthi indaba sime kanjani sibone ukuthi mina nomqondisi sizayisolve kanjani yonke lento bafethu Dr Professor Boss Ori Fruit and Veg akakho umuntu abasho igama lami unompumelelo Thabete igama lomntwana olethu Ngomezulu umntwana uyahlupha umntwana kalaleli umntwana waphuma endlini nge1 zaka May ngo12 ebusuku nakhona eselethwe ama patrol amaceda lapho futhi waphinde waphuma ngimvulele eminyango waphuma since wahamba khona lapho ehamba ezula yonke indawo ehamba ilala noma kuphi ahamba usuku bathi yaphuza utholakala emathaveni so ngibhalele umwana yathwenye because olethu sesemncane uzoyenza 14 kahlahle una 13 ngo 2011 uzoyenza 14 and wenza grade 7 uyeke isikolo akawubhalanga ngisho ama exam ka June sanibona mama yebo sanibona njani siyaphila njani sikhona nathi hayi mangapha mina kama ngu-Israel Matseke Zulu sibuya ku Moja Love Channel 157 ngwana wathwenya umama ngabo bani igama lami unompumelelo ngaThabete okay ngihlala la Mountain City ngisebenzela la okay all right ay siyazi ukuthi usipalele usibizile ngoba unenkinga nomntwana ngithi yebo okay so ngabe inkinga yomntwana yini unenkinga nomntwana umntwana una 13 mntwana kaMameli okay angimkhuza kaMameli uhamba ebusuku usecela ngokuhamba amalanga like abuye ebusuku ngithi akabuye la buya khona avela bukele wami umntana ne backup avela abuye ngakusasa ngimthethise ngamshaya so ugcine sehamba inyanga 2 months zonke that's why senze nganibhalela kuba ngibhale nge-date uhambe 2 months yonke mangibhala besina 60 days ahambile ngoba ubuye nge-2 manje uhamba uya kuphi makahamba uzothuya la mhlabeni ngoba beka all over before Good Friday wayehambe week ngamfuna ngangamthola ngaze ngamthola sebamletha nalabafana kade ngibathola ngibafuna naye nje bese hamba ngithi olothi ngena ngeke ngikushaye olothi angena fika khumula igcathulo macede khuluma igcathulo mangithi ngiyangena embedeni aphume nabaleke wena umxoshile kuze ahambe uthi abuyele lapho makhona cha ngimxoshanga baba olothi akaqala ukuhamba okay ngoba ngisho nje ulethu from last day bihlupha ihlala nomama Magagulo Heights and then my younger brother reprimand wamshaya and then wogcasa kunamaphoyisa namakhoti wahlala kasiswami naye wenza inkinga zakhona September wa drop out esikolweni azange sangibuyela ngahamba ngomlanda ngazama isikolo la zange bamthathe because she was wenza grade 7 sahlala ke angasayi esikolweni this day futhi angazi ukuthi ulove kangakho esikolweni first week ka January ngibengimile ngisesikolweni ngiyo report ukuthi angimazi uvele wabuye ebusuku wanganto le wangasho ukuthi uyapi ngizwa ama first step masangaphandle yabo ama first step ngaphandle bese ayanyamalale abuye kuseni futhi ngimshaye ke khona la ngimshaye khona it was bad ngimshaya ngamenza imbawula I call it ngamenza imbawula because it was impobozile like phuma igazi okay ngathi ukuthi ngiphinde ngimshaya ngoba mangizomshaya manje ngizombulala then ngamyeka kulethu kuyiphatha kwakhe
Ngishumezile because I was crying every day. Especially njengoba bekuyi-winter. Cabanga ukuthi umntwana ukuphi? Kuyabanda. Welulele ukuphi? Mina bengalali today. Namhlanje bengilala after 12. Futhi ngizolala ngabo 2, ngabo 3. Nakhona ngize show ukuthi there's something engidistractayo ukuthi ngizokwazi ukulala. Sengiyamthethisa ke manje. Sengiyamthatha ngimfunela usizo ngithi maybe uthakathiwe mntwana uwenziweni unemimoya ini lezi zinto abazishoyo ngimzame ulethi bayangishiya la ezubona uboy manje bababuya bangithola la ngimzama ukumqoqa njengoba sesesikolweni January ngithi abize la bevele ephuma eze ngapha next door athi uyabuyana ngapha next door gone. Ngiyamuza ama-footstep ngaphandle olwethu ngena hayi mama ngiyeza within 2 minutes sengizwa ama-footstep futhi yaphuma uyagijima kona uhamba iviki lonke. So nihlala niyi-3? Sihlala si-3. Ukuphi babakhe ngizwa wathi usePitori sehlala ePitori wathi uyaphila yena. Uyaphila yena makahamba la stradini uthi mina ngimxoshile kwabanye angisumama akhe ngi-stepmother ehlupha yena nobabakhe uboy lo mncane akambali yimi uye ubabakhe mina ngi-stepmother mara esihluphayo angimncisha ukudla kwabanye babambuza ngidate ufile mina. Okay. Ngifisa nje olethu abomntana right umamelayo ngoba njengoba ebuyile manje uthiwa yena ufuna ukuba umntana right abe umntana right umamelayo wathi ngimbhalele ama-rules ngathi ama-rules wami ayi-2 hlonipha mina intombazane ayihamba ebusuku uhloniphile kini uyihloniphe wena umzimba intombazane yahlonishwa so kwamanje usesikolweni? Kwamanje usesikolweni olwethi ngabe bebangicelile ubhuti ukuthi ngicela angayi izolo angithi azange ayi 2 months le 2 months le behangekho esikolweni akabhalanga ngisho ama-exam so I have to go and beg uprincipal ukuthi amthathe back so that uzokwenzani ngoba uthe makabuya nokubuya kwakhe ubuye elethwa abantu la kade sehlala khona. Okay, akuna problem kusho ukuthi manje sizomela abuye esikolweni angithi? Okay, no problem. Ethi sikhona la ngaphandle. Okay. Awuzwake. Go. Mangibona uma-origin omqindisi bengithukile mangiqala ukubona uphumude ngithi hayi lo bhuti lona ngiyamazi lo balo mina ngiyamazi ngisale ingwa nayo yathwenya le and ngisenkingeni. Ngicela ukujabona ngizalana ngizalana awukhaya le into ekhalisayo la ayibo nje into ekhalisayo ngibuza umbuzo kwenzalana angijamazi kwapha ngiyamazi uyazi ngabhala angathi bona bawungekho ku-street vacation ngabhalela-ke ngithi ngicela bangisize ngawo balana bazokusiza wena bazosiza mina ngawe or bazosiza wena ngami asizanga ngokuzodlala lana ne wena ntombazana kuzophuma kuwe ukuthi ufuna siyenze ngehavok lento or ufuna siyenze kahle sikhulume njengabantu abadala njengoba sikhulumisa thina. I-next akusile sizozwana naye masikhuluma nawe uthi next or ubheke whatever mangukubuza umbuzo uyawuphendula siyazwana. So yini sizathu esenza ukuthi uhambe 2 months wena ekhaya ungalalela? ngihamba inkinga ilokuthi abangani ngihamba nabo bayenzana abangani bayenza ukuthi ungalala ekhaya?
always forcing me ukuthi no mama kho ukutreata kabi akakuthandi abangani bangifakela ipressure ukuthi hayi yenza so ungayenzi sona yenza so ungabumlaleli umama wakho into ezinjalo nathi siyabona ukuthi utshelwa vele la endaweni bebasho ukuthi hayi mama wakho vele akakuthandi into ezinjalo bebakhuluma mangiyokha amanzi thank you. Okay, no problem. Into ekhulunywe olwethu engicala ukuyizwa ile ethiwa bathi abantu umntana mangimthandi. Iyo le engimangazayo. Wena ubona ngakuthandi Cha ngibona manje waye umamela abantu bangaphandle mawuyokha amanzi abantu abahlala la bathi wena umama wakho siyabona ngendlela akuthiwa ufuna ukutreat kanjani. mama kangitreat kabi ngitreat njengabanye abantwana. Manje why wena you get influenced about that? So ngiphatheke kabuhlungu nje futhi nje sangizobabheka phela ngoba phela angiyona inyoni sothini. Kumele ngibhekane ngizobandlula nje sanibonani iqhubeka impilo akuphilwa ngaphandle kwabantu. Bakwenzelani bona labo bantu labo bazokwenzelani futhi labo bantu labo? Angeke bangenzele next. Yiba bakulethe emhlabeni. Cha. Manje wawumamela bona. Wow, please abona over umama wakho. Mawuhambela ekhaya uyapi? Ngibangani. Kwenziwa lapho? Ngenziwe next. Ungazokhuluma ukuthi akwenziwa next. Kwenziwa lapho? Into eqala ukuthi ngizohlala isandla samama since ngishaya ngiphuma egazi. Nalapho ngishilo ukuthi hayi into engayithandanga. Into eyenza ukuthi ngahlala endlini ngicine ngibaleke ukuthi umama ungithembisa ukuthi ngizokubulala. Siyahlala ezabangani. Ngiyabhenywa. Awubhemi? Ngiyabhema. Ubhemani? Happy. Ihappy. Nensanga. Notshwala uyakuphuza. So into eyenziwayo lapho. Awazi ukuthi lo mhlobo yilo mhlobo lo obawubhemisa ugwayi usazalwa. Umntwana abo bamtesta ngotshwala ukuthi kuumhlobo wabo. Nawe ufuna ukufana nabo? Cha. Yini ekukhathazayo la? Ayikho. Yebo ngiyavuma ukuthi ngingwana wathwenya cause nami ngiyazibona izinto engizenza ukuthi zirong ngizenza kumama and ngibonile ukuthi hayi lokho kurong nomama uziphatha istress ancipha nasemzimbeni. Ngibonile ukuthi no sezirong nezinto engizenzayo. Ngisafika la umama vele ngayenza kahle. Kwaba indaba zokuthi hayi angishaye umama. Angishabele ngendlela ukuthi abayashaya. Kafika lesikhathi sokuthi sekangishayela kude kuze ngiphume negazi. Ngaqala ngashaya ubhuti. Angishayela ukuthi vele bengawasha ngezitsha. Angishaya ubhuti. Okay, kaba right. Kaza lesikhathi umama wangishaya ngensimbi yemoto. Mama, ngaze ngaphuma negazi. Waqala ukustarta lapho ukuthi hayi angisena umama akasasho ukuthi akasangifuni mase kathi bekangithembisa nokuthi uzongibulala mama ya ngumntana afuneke ngishaye mara sengiphatha kabi lokuthi ngishaywe ngize ngiphume igazi engithembisa ukuthi uzongibulala ngathi ukuthi ngingafi ngoba vele umama bekaza basikaza siyabona wena ngizokubulala uyangikhatha sengikhathele always sengikhathele ngizogcina sengikubulala ngamanye ngizokhala ngize ngithule once ukushaya vele ezokushaya ukuthi maybe angiklinanga endlini ngiyenzanga izinto ngiyahamba ngishingane ngihambe ngibanganini mina ngibuye ebusuku nalezo kubuye ebusuku vele izozenza ukuthi ngishaye. Ubehambile but akaqala ukuhamba ubuze akaqala ukuhamba many times bese ngimthembisa ngamtshela njengoba asho nje ngamtshela ngathi wayungafi ngikhale once namanje uze uyabuya nje ubuya vele sengitshela inhliziyo ukuthi ngifuna ukuqala impilo yami angikho ngaka mina bhuti ngehlile manje angikho futhi sidula kodwa nje ngiright ngifit ngehlisa umntwana undlula la olwethu la ngihlakana naye ngiza ngambuza eceda kuhamba ngathi olwethu ngihlakana naye busuku ngibingeleli eceda kuhamba msho kwakuyi7 noma ehlangana nami lapho ngathi uzohamba uze ube nini undlula la kubo ndlula la nabangani bakhe
mina ngi-expect ukuthi umntwana afela olesima uthi buyela la buya khona une-backup lo wami umntwana uyabuyela une-backup uyabuyela mina ngiqathi ngikhula kwakuthiwa buye wahlala la mnyango futhi intombazana ayibuye ebusuku ubengalimameli ukumamela kwakhe nje ukuthi intombazana ayibuye ebusuku ngoba kuningi akulaleki yazi akulaleki uwazi ukuthi umntwana wakho usesigangeni ubuye uyaphi ngoba phela akasebenzi ubuya nani waye uhamba ebusuku abangani nakhona une boyfriend Cha benginayo cha ngisanayo. Been how many years? Bekayenza matric. aye boyfriend futhi olothu uhambile njengoba ngithi 2 months le it was like yeah lo mntwana ufuna ukungibulala Ngihamba like manginganandawo yokulala ngihambe ngilala ibanganini. Ngihambe ngicela ukulala ibanganini ngisicela ngilaliseni bathomi. Bathi ukuphuma emakhaya mama ungixoshile. Ay okay singakulalisa. Ngihlale boma 4 days mangibona babone nabo ukuthi ngiyababhora bathi ayibuye endlini. Ayikho lento ukuthi ngihlale lana mina ngingabalaleli. Uyavuma ukuthi unamaphutha? Yebo ngiyavuma. Yilo ke sizokulungisa njengoba sila namhlanje. But kwakubalulekile ukuthi suze i-background story ukuthi kwenzakalani. Ungathi siyacindezela thina bafikile abantu base-TV la bazongi-abuse la ini. So sizokuphanisha ukuthatha le pain ukubonisa remorse ukuzibona unecala bese uyaxolisa ngalo ke sizokwenza kona Mabathi ngene ku-punishment bengicabanga ukuthi ngizoshaya. Bengithukele lokho. Thiyo. Siyazwana? Asizakala ngokuzokuhlukumeza. Mqondisi intambo ngizekela kuwe mfoka baba. Asuma ntombi faka amateki uze kimi sikhulume yethi language entsha ne? Yeah. Ngenzela ukuthi ungathi mawufika kwa-aunt ube nenkinga ufike kwagogo ube nenkinga ufike ekhaya ube nenkinga noma umntwana o-right ne kusheshe ntombazana akusheshe ntombi yes girl yes Moza kimi exercise beyibuhlungu ile yama the time ngize ngijumpa iyo beyibuhlungu iyangizisa ukuthi yabona lo buhlungu nobe ngiyeza umama ngabo yabona lo nabo buhlungu nobe ngibizisa umama all the time uthi 1 2 yes 3 yes 4 yes 5 yes bengikhalisa ukuthi ipain ebengifila bese ngishaya ama squats nama push ups yes girl What's singaxabana yes girl what asi what's akukho ukuzisola thatha ipain kusho khona ukuthi already bantu abadala ngonile ngiyaxabana mina nawe bengizimisela into engifuna ukuyitshintsha empilweni abangani into engifuna batshintsha sesiyela khona manje khala ntombazana already angifuna ukuthi ngize ngilanda uswazi lapha what kube kubuhlungu ngenkathi sekhala but ke kusengiqine kakhulu ngene lokuthi sengicishe ngaba nenhliziyo embi ukuthi nje akusenendaba but kube buhlungu masekhala especially kahle esengakhona unto lo enza lokujumpa kuyale ngasakhona ukujumpa ngabona ukuthi hayi kubuhlungu but ke I hope uyafunda kuyisifundo nakusasa ukuthi ubuhlungu angiziswa bona buncane futhi nalokho sihambela nje asi 1 let's go 2 let's go 3 let's go 4 Ngiyaxolisa ngazo zonke izinto engizenzile sengizoba umntwana bengisaphinde ngizenzile
ngicela ungixolele ngako konke naloko esidluleko ngicela sikenze past ngicela ungixolele ngithembisa ukuthi ngisaphinde ngizenza sengizoba umntwana njengabanye abantwana ngikwazi ukuqeda isikolo ngikwazi ukufeza amaphupho ami. Mama, what's your response? Ngiyakuxolela uLwethu. Nami ngiyathemba ukuthi uzoba right. Njengoba uthi uyaxolisa ufuna ukuba umunye umntwana. Ngithemba ukuthi konke okushoyo manje kuyiqiniso. Njengoba ubuyile wathi ufuna ukuba umunye umntwana ngixolele. Angifuni uhlale ngathi ngihlala phezu kwebhomu ngicabanga ukuthi uzobhoma noma kunini ngayithi. Ngiyakuxolela. And uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Laba bathi angikuthanda ngazi ukuzalwa yibo yini. Ngapha ngiphandela wena. Namanje kumele ngibuyele emsebenzini. Kumele ngiyosebenza ngaqedi for nina. Nami ngizocela ukunibonga abantu abadala ngako konke ningenzele kona namuhla. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyethembisa ukuthi ngizoba umntwana oright. Bengisafuna ukubuza ukuthi wena ufila kanjani, ufila ngokuthi ngathi sikuhlukumezile o iprogram yanamhlanje sikuncedile? Ngifila ngathi ngincedile ukuthi ngincedile futhi ngiyabonga kakhulu. Ngithemba ukuthi ngizwakele. Ngiyabonga okwanamhlanje esikwenzile. uNkulunkulu akunika amandla. Impumelelo akusuku uhamba uyofuna imfene izokwenzela imali or uhambe uyobulala umuntu or uhamba ulanda inyoka. Isemqondweni lento le. Izandla zakho ezizoshintsha impilo yakho. Ma oledi ngiyacela ungaqinisi isandla makunephutha ushaye umntwana aze aphume igazi aze acabange ukubaleka ekhaya.